مرحبا تماشاوان هێژە از هێژان ترک ez ê îro pirsên ji ser medyaya civakî ji bo Hestû TV hatibûn yani derbarê min de hatibûn ez ê wan pirsan bibersivînin ez hêvî dikim pirsê pir nexweş nehatine. Çîroka albûma Stranên Neşuştî çi ye? Çîroka albûma Stranên Neşuştî hinekî çîrokan min e yani wextan min biryar da ez hunera xwe bir insanan re parve bikim ez êdî wek hunermendekî xwe biafirînim vaj bûm biryareke pir dijwar bû û ya rast heye wexta ez min nû dest bi zanîngehê kir ev hesta di min de çêbû wê çaxez tirsiyam min nedixwast ez malbata xwe dilê wan bihêlim min digot qeyaniî ji bo wan va tiştekî pir xerab e filan bêvan davê ez zilê hayîbûm ku ji bo çi em ewqasî zorê didin ser xwe filan yani tiştek ku ez dikim tiştekî ne ji rêzê ez naxwaz xwe mezin bikim ji bo min yani ji bo şertê xwe ji min re ne tiştekî ji rêzê bû wexta min kir û min gozê navê wê jî lê deynim bira were zanîn hinek çîk çêbû hinek însana wek hêviya tiştekî erotîk merotîk ji albûma min kir ji ber ku min gotibû Stranên Neşuştî û ez gelekî jê aciz dibim ku însan wexta behsa albûman dikin bi navê Tirkî behsa albûman dikin min tiştê wan nedîye yani çawa mesela albûma a Hedur a Aynur Doğan navê wê îngilîzî The Solace of the Time kes nabêje The Solace of the Time pir xweş bû ya The Solace of the Time bi Tirkî tiştekî nabêjim bi Kurdî Hedur navê albûma min orijinal jî Stranên Neşuştî wexta hinek dibêjin cenabet şarkılar tedî bi Tirkî wergera wê bikartînin û stranbêjê Kurd jî ev tişt kirin yani Kerem Sevinç ev tişta kir gotibû şîrove kiribû gotibû bingehê muzîkê baş filan bêvan me re nikare bi sê strana tevî stranbêja binirxîne bes peyvên strana li gorî navê Stranên Neşuştî bi Tirkî nivîsandin zaten Stranên Neşuştî yani cenabet şarkılar li hev nekiriye yani min fêm nekir çi hêviyê dikin ji cenabet şarkılar yani zêdetir nêrîneke nêrane lênirine ji bo me neşuştîbûn ne ji rêzêbûn ya jî ka hûn ji me hez nekiriye me vî tiştek yani hûn bivê ji tu tiştekî ne baş dikijî ez ê bikim yani ji bo min maneyek wê were hebû wexta me ev naba hilbişa ma hat şê min min got erê ev yani hatibe hişê min va ne çîkin ne valayî Yê muzîkjenê Kurdê herî kêfa te jê re tê kî ye ya rast divê me re bersiva pirsên wisa nedin kêfa min ji her muzîkjenê kêfa min ji her hunermendê Kurdê hinek ji ber tarza wan yani mesela ez lê guhdar nakim ji ber wê ez hindiktir guhê xwe didim lê ev nayê wê watê ku kêfa min ji wan re nayê kêfa me re hatin peyveke pir balkêş ya Kurdî ye ya rast îdolê min yê di muzîka Kurdî de Ciwan Heco ye ez pir yani tiştê ku wî afirandiye bi şêweya ku afirandiye tiştê ku kiriye ez pir diecibînim û ez hêvî dikim rojekê ez karibim nêzîkî tiştê ku wî afirandine nêzîkî wan tiştana tiştina karibim biafirînim tenê ez hingî kelecanî pir sadin gotineke ku bavê te ji te re gotibe û ji bîra te naçe çi ye erê rewşek cuda ez nikarim ana rewşê ji we re bêjim bavê min peyvê wî gelekî komîk hene bes têkiliya min û bavê min têkiliyek pir trajîk e carekê neyse mesela tu dirêjî ez û bavê te nabera me ne baş e min di gund wê min li gund bihêl û wê her bajir wê hinekê dixwaze bîna min derkeve we ji cem qîzapê xwe min navê qîzapê me Esrayî îja mir napeyve dikê ji malê dikê her midî go Esra mezela Esra got ha û ez jî digiriya min wiha hesê xwe min gotayê min gore binê çi got ji wê hevala xwe bivê got me re xatir didixwe got wexta me re xatir nedixwe kes xatir nadi me re va ji bo min wek bû wek motoya min ê jiyanê bi rastî jî heke me re xatir nedixwe kes xatir nadi me re û ji wê rojê de ye ez xatir didim xwe yanî ez xwe hez dikim li gorî min divê her kes ji xwe hez bike wexta me re ji xwe hez nekim me re nikare ji însanî de jî hez ez wisa difikirim pir sadin di Twitterê de peyama herî balkêş a kuşter hatiye çi ye mixabin peyamên ewqasî balkêş ji min re tên ku li vê derê nikarin werin parvekirin ez wan şermezar dikim ji bo vê balkêşiya wan
راستی جس پر گهنادم پیام بو شیرین بونه فرموله که و هیا آنا گلک سپاس یعنی با پرسک رتوریکه یعنی دخوازه بویجت شیرینه نسی ویدکم شوپینده که اف تشتان ورشان تبه نگه هستو تیوی گوت به یعنی به فقیر که کسی جیب تشتکی خوش نگوام جیرم بویجت وسطا تدی باوریا من جیانی جیکیم یعنی سپاس جنویسکارین جنیات هری زیده دبن باندوراوی دمایی کیه هلبت جناب نویسکارین که من خوندنه از ویرجینیا وولف پر حز دکم و از دبن باندوراوی دمامش خو برتوکا سلما جیمز یا بناوی ریس کلاس and gender و برتوکی پر باندور لسر من کروی چاقی و زاد نسترانا منی نجی زیده ترنکی و باندور جیبویه بس و از جناب نویسکاری جن یه کرد از مثلا وک هلبستان از جگولیزر حز دکم وک رومان نویس از یلدز چکار حز دکم تو چما هرتم ده تویتری ده تی لینک کرن از نزانم از جبوچ تیم لینک کرن اج ویتشتیش خود پرسم گلو از جبوچ لسر تویتری تیم لینک کرن یا راست ویم ده پرسی جواب بپرسن گلو هون جبوچ من لسر تویتری لینک دکن زگونه میاو امی چاوا بکاربن فیلمی مومی جو ترکیه تماشا بکن پرسکه باشه مخابن آنها ام نکارن لترکیه فیلمی مومی تماشا بکن بلکه پیش روزه ده احتمالك هيا يعني ناس راسك وقت مقول يعني دولتام يعني ما في مهبة دولتام مجي هبة ما هي قريبة بلكي في المخ خوشكي بلا بكرة أنها أم لبرح ما خدين يعني أم تشتكي شيء ذكر أم تبيجن دبرة جديرو كرب ميناي إنسان ديت نديت أم شابكن موسيقى جني الاستقبالي بيشكشواني كاتو شذكي ياو قلتيه يعني تشتكي جسمتي أزكم وانا برسكريكا كجبوتشو من فيتشتي ياجيكا از جلبرينا بيفم جبوتشو تفيتشتي وك برسكريكا كده بين بابي پیشکشوانی جزانها پیشکشوانی ناکم لیستبانی موزیک جنی نتنی ازم کسی کو لیستبانی موزیک جنی به هبردکه چند لیستبانی موزیک جنی وکی دنجی هنه هم موزیک جنی رکن نه از پرسکی بشوا بپرسم وقتا سلاطین دمیر تاش تدي برتوكا دنبيس سترانا دبيجي سياسة تيدك قالها تشتادك بحفردك وأب تيج شبكرن وجبوتشو وقتا يعني أزنا بيجم أزواج سلاطين دبير تاج فلا بيفان يعني وقت بس برسك ياز برسم جبوتش أو وقتا إنساني دكن أب نورمال وقتا هيجا دك قبحت وأز إيدي بيشكشواني جناك وابري لتركيا أزهنوش حفصة در كتب وقت كاركي مشغول دكر لتركي ويجا غي كسكي يعني برنامج كردي تنبون ويعني وقت جبوت دبارا خو مدس بوي كاري كر ويجا غي نا موزيك هبو نا ليستقبالي هبو تشتك تنبو وايدا جيب سر خستي بينوساكو هري زيده كيفاتا جرتي كي جانا كتبو از بينوسا شنر روزمن برحز دكم فاوريا من جي برتقاوية بنابي قلها وأز بريج بختيار علي جي حزدكم برتقاوي جيا مني فاوري تشيكا أبيم جمشيد خانكو با بي هرتم أو البال خدبر وأز جي حليم يوسف جي برحزدكم جنين قاتين بلند ميري آدس چیروکی یعنی چیروک بیجه کی پر باشه چیروک نویسه کی پر باشه işte eğer روجاوا باكور وباشور سيحب فاوريه مهنه مخابن از تو نویسکاری روشات ناس ناکن از باورم هجا دوسه زمانین بیانی زانه گلو ورگرا پرتوکا جدیکه آنا از زانم لباز چی خوندیه جباشترین زانگهین ترکان یک جی اوه لی جبر کو مروف کرد مخابن او جی تیرا مروف ناکه گلو تو پیشنیار دکی که جوانین کرد یین غزمتا ملتی خودکن بلا بچن دروی ولید نا يعني از پیشنیار ناکم کس دروی ولید وقتا غزمتا گلی خواه باشتر لولید تیکرن هکل ویدر درفت براستی جی قد تنبن جبو دمک کرد مرد کاره درکده بس یمن يعني اف برسا اريز بسي زمانا زانم من ورقر جي كرنا دجيانا خودا بس من برتوك ورنا قراندن من ليستكو جيروك ورقراندن اج ورقري حزناكم از جبود دبارا خو ورقري بكم ام متذكر وانا هاجي سي بدوام بكم يعني لو ما من برتوك ورنا قراندن جبالكو كيف عم جوار قريرناي
جوی پرسه وک معنی کو ساده کرد زانکار هری باش خوانتی دیساش تیرات نکری وایتو درکتی دربه اج کیفا در نکتم دربه 5 سال جزا لمهاتی برین از کتم حبسه درکتم از دیساته کتا حبسه دادیم به هدو شیورین مگو یعنی 5 سال 5 سالات وای ابدو سالی ما از هاتمه ابدو سالات تشتیگو حقيق فريق من دا قاچاقچي دركت يعني فرد در نكت اما تعبان العرضي نكت ازوري بيش لو ما از نكتم حبسي جبو از نكم حبسي از دركتم يعني وقت جانا الدربه وقت ايماجك خلت درباري مدهيه يعني وقت از تديم بري مالباتا وخوا فلان بيبان علاقه منو مالباتا منو برا فلان بشتي ورتنا يعني اثر بخومه از اجالي ابوريجي سر بخومه اجمال باتا خو بشتكري من تجاري نستني از انا هاجي ناستينم جالي سياسي جي هنري جي من تجاري بشتكري جمال باتا خو نستنديه مالوان آوا او جي ذاتا نادم يعني تشتيكو از دكم هر تشتي نابجرين لو ماجي ام نهف كاري هفن از نکارم شیرت الانسان آجی بکن بویجم ولا هر در نکردن ورم فلان بیوان هر کس بريارا وانه بس از باما هکن نحبس با از جوالت در نکتم تبی جوالت در کتم من باز چی خود نیتا من هرتم او بوکو ازی وگرم کردستانی جکی جان لهنگی رومانان حزدکیم از پریج سوسن فکرت یا بختیار علی از حزدکم اول مجي حزنه ذكرها متقوقو يعني تيراخو أنا فيمينيستا لأنها سبرا من ليتي وها كاركتري جمشيد خان عبيم جمشيد خان جي كاركتري كي برباجة أسبرج فرانكشتاين يعني نا فرانكشتاين برتوكا ماري شيلي أو جي نويسكاري كجنيا إنجليزي أسباورم أو تشيروكا فرانكشتاين وين نويساندية فرانكشتاين زادن ناوی تختاری کو او بوناور چکریه او بوناور جیکی نخوش که پر سبرامن لوی بوناوری تیل برک او بوناور در دکوی پیشیا چکری خو دبیجه هکه تیج محز نکرا تجبو چه از آفرانده از دوی سکنه ده از وی سکنه از کردان را دخوازم هکه تیج من حز نکرا تجبو چه از آفراندم برسك بخوشه از یا دريج با برسا و ناقد بتا هنر الراسري سياستية يعني جسر سياستية نا لقوري من نا سياسة لسر هنرية نجي هنر لسر سياستية والقوري من أظهر دو قادر جهدو قالكي باندور دبن دفي باندور ببه يعني دوی سیاست مدار لهنرمندان گفتار بکر هنرمند سیاست مداران بنیره و باندوری لهف بکن و دجیانی ده تشتکی کن نه پولیتیک نه سیاسی تنه يعني مثلا وقت از اول دستگان جبو چه میرک آوره پاره خراس ناکه او جداتر پاره خراس تکه جبانه هر تشت اجي تشتكي سياسية يعني دجياني ده هر كي لياك شوياك وام خوارني دخل بقرة حتى يعني آخر هر تشتمه بوليتيكا سياسية لو ماجي نممكنك هنر نسياسي بقى جدل دبرسم تمزيكا خد عجبينا أنا وباشناوي تجي هيج خوش شينا ويا قافا مروف دبيجة إشارتا برسي نترك إشارتا برسي جي بروباغاندا تربوني تيدا هي تتفكري بيبا برس ترك برس جبر ناوي خو هلدي از فکر ناکم تجبو چو خو عاجز دکر ويا راس از باور ناکم تجدل دبرسه اجدل دبرسم تم موسيقى خو عجبيني يا انا يعني از من الموسيقى خو نعجبان دا قي من بوره بارفه ندكر نه افتشتاهيه و پاشناوی میجی چه بویا چه نه بویا پاشناوی من ترکه يعني بريمه مثلا پاشناوی خو کرد ام از نخوازم من میجی نخواز نتوقد ناف پاشناوی من دهبه بس هي نتركبون جي حنكك يعني نحنكك جواك it's a statement از نزعم بكردي شاواتي بوتن إفادة يك يعني لقوري من كردبون از نحوجه ناك از ببيجم از كردم جبركو اج كردبونا خو سدان سد بشت راستم
بس دبي از بفيجم از نتركم جبر کو ترکبون لسر ما هاتیه فرض کرن و پاشناوی مالباتا ما جی ترکه و اف جی جبر بین چه پروف دلیل دلیلاوی تشتیه کو يعني تركبون لسر ما هاتي فرض کرن اوك ستيتمنت تكي ستيتمنت بالنفيس هذا زاتشي ستيتمنت تكي از بيجم ام نتركن يعني جبر كوج حتى جبر بيجن هم تركن كرتنا جبر وي هاوي من افشاه بجات هي دي جبو مجبو اتيكيتك بس كيف مشترنا هات او يك اف برسان نفيسان دي جبر كوك نيتا تنباش يعني دي ساج برسدا تجبر كاز انسان كف برباش تو دينتياكو تكريه هي دينتياكو لكوريكو تشتيكو از هر تشتيكو از دكم از باقلانه دبينم تشتيكو جاناج اني جواكي وقت دينتيه كي ديتنجي نا دينتيه ام ابي ما فوكو غوتو بوچو فوكو تبي بحثا دينان دكد به دين تيمارخانه يعني جواك اف دروتيا جواكي نشان ده انسان هو وقت دين نجريزين نا نورمال نزاچ وقتا ور بيناسه دك هون نورمال بونا خود خوازن بپجرين جبر کو هون جي نورمال بونا خو نرازين يعني هون دكنا كن دليو اللي رحتنا بقرا كون شخور دينا ببينن جبو نورمال بونا مازنتر ببا از نيرينا من لسر دينتي تشتكيو سا يعني از دينتي دپجرينم و از تشتكو از دكم جي انا هم مش برسبكتيفال جواكي قلت تشتكو از دكم جي از وقت دينتي نابينم بله از باورم تیرو تجا برسب دان پرسنوی نتوشو موشو از گلکی سپاس دکم جبو پرسنوی نتوشو موشو تنك پرسن خوشی هبون از حقیوان جی نخم و جبو ما خوش بون بله هوالا گوت نسترانه که جی بیجه از استرانه خویا نه بیجم یا فمینیست می ایرو زیده فمینیستی نکر جبوی ماجي سلالك بيلعبوكي وقالك كاني بيلعبوك بقديا